Tugithina mbere kumurika ciĩgiĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanika bũrũri-inĩ nao mbeũ njĩthĩ o hamwe na mũingĩ kuma kaunti ya Taita Taveta nĩ matabanĩte igongona rĩa gwakia mĩcumaa nĩguo kũririkana aruna ao arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z ya kiumia kĩhĩtũku. Oho nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ gĩkundi kĩa IPOA makĩenda abithaa borithi arĩa matabanirie njũragano icio gũtacũkĩrio ikinya rĩa kĩwatho. Andũ aya no marutĩte mũkana kũrĩ ambunge arĩa maikirie kura ya yes harĩ watho wa kĩgĩna, makiuga maririkane mũingĩ nĩguo wamaigire itĩ-inĩ no ti mũtongoria wa bũrũri. Haya, sisi kama vijana kutoka kaunti ya Taita Taveta tumejumuika hapa ili tuweze kusema send off to our fellow brothers and sisters wale ambao waliweza kupoteza maisha yao katika hii safari. Vile vile tunawaombea pia wale wenye wako hospitalini, Mungu aweze kuwaponya ili tuweze kujumuika nao siku ya Jumanne. Kwa hivyo kwa wale wabunge ambao walipiga yes, wabunge hawa sisi tunawaambia mkubwa wenu ama tajiri wako ni mwananchi, si serikali ama rais wa nchi ya Kenya. Viongozi wote ambao walitusaliti, hata mkuje mtuombe msamaha sahihi na hamwezi regesha wale vijana wetu ambao waliaga dunia, hatutakubali na 2027 tutawapeleka nyumbani. Kwa hivyo ujumbe wetu kama vijana, tunaumwa sana na inatukera na tunasema kwamba Ruto must